dobar dan, ja sam Nikolina Živanović, učenica sam Ugostiteljsko-turističkog učilišta i danas ću pričati svoju recenziju o knjizi Sedam muževa Evelyn Hugo koju je napisala Taylor Jenkins Reid. Do knjige sam došla preko TikToka, naime na TikToku postoji dio o ljudima koji vole čitati, o knjigama, o recenzijama i tako. I izašao mi je video o ovoj knjizi, kad sam vidjela kakva je i o čemu se radi, htjela sam je pročitati, kupila sam je i pročitala. Veoma mi se svidjela, radi se o zlatnom dobu Hollywooda i najpopularnijoj glumici tad. Svidio mi se i stil pisanja jer ima dosta bitnih događaja, ali lako je čitljiva i sve se lako popamti. Tema nije toliko složena, lako se čita i brzo se čita. Svako ko voli čitanje, brzo će ju pročitati jer održava cijelu napetost. Ova knjiga priča priču o slavnoj hollywoodskoj glumici Evelyn Hugo koja je odlučna ostati na vrhu i čini sve što je u njenoj moći da to i ostvari. Uz taj njen uspon pratimo i njen ljubavni život koji uključuje 7 muževa i vrlo zanimljiv raspad događaja na kraju. Prema spisateljici, Evelyn Hugo je nastala utjecajem Elizabeth Taylor koja se udavala 8 puta za 7 različitih muškaraca i Avi Gardner koja je sve tajne svog života otkrila novinaru. Svaki bitan lik u ovoj knjizi prikazan je vrlo bogato i imaju veoma širok vokabular, dok likovi koji nisu toliko bitni većinom su latinoamerikanske nacionalnosti i osoblje su u nekoj kući ili na nekom događaju. Prevoditeljica je Selma Muktić-Pustički. Po meni ona je napravila jako dobar posao, inače što se mene tiče jako je teško prevesti knjigu sa engleskog na naš jezik koji je veoma kompliciran i mislim da bi to trebali cijeniti jer je napravila jako dobar posao i mislim da je samo zbog nje knjiga tako lako čitljiva. Za kraj bih htjela pročitati jedan od meni najdražih citata u knjizi, a to je: kakvu god knjigu napišeš o meni, u njoj neće biti lakih odgovora, ali predviđam da će biti odvažna, što zaista je i nadam se da ćete ju pročitati.